L-eks Ministru Laburista Edward Scicluna kkonferma quddiem il-Kumitat għal Kontijiet Pubbliċi li ma kienx involut fil-Kitchen Cabinet li ddeċida dwar il-Power Station tal-Electrogas. Dan seħħ meta tlieta l-President tal-PAC Derin Karabot staqsa lil Edward Scicluna domandi diretti dwar dan l-iskandlu tal-Electrogas, speċjalment brabta maż-żmien meta kien qal li fil-Gvern ta' Joseph Muscat kien hemm Kitchen Cabinet. Edward Scicluna kien kritiku dwar in-nuqqas ta' involviment tiegħu fl-Electrogas. Huwa qal li Kitchen Cabinet jeżisti f'kull gvern fejn il-Cabinet jiltaqa' regolarment, iżda l-Prim Ministru ikollu grupp iktar viċin u intimu li konsulta miegħu. Huwa qal li dejjem kellu kuntatt mill-qrib mal-Prim Ministru Joseph Muscat, iżda qatt ma kien f'dak il-grupp li l-Prim Ministru kien jikkonsulta, forsi minħabba l-età. Edward Scicluna sab diffikultà jikkonferma dak li hu stess xehed fl-inkjesta u qal li l-coach jiddeċiedi min joqgħod quddiem u min joqgħod wara u int trid tobdi. L-eks Ministru Laburista sostna li ma kienx involut u ħadd ma talbu pariri dwar l-impjant tal-Power Station. Mistoqsi konferma li hu kien qal li Konrad Mizzi kien nieqes mit-trasparenza, Edward Scicluna qal li dan il-kliem qalu fil-kuntest tal-garanzija bankarja u dwar dibattitu jekk ikunx hemm konferenza tal-aħbarijiet. Mistoqsi dwar id-dikjarazzjoni tiegħu fl-inkjesta meta kien talab għar-riżenja ta' Keith Schembri u Konrad Mizzi, l-eks Ministru Edward Scicluna qal li dan kien għamlu fil-kuntest tal-Panama Papers. Għall-Gvern ipparteċipaw id-deputati Laburisti Andy Ellul, Glenn Bedingfield, Alex Muscat u Clayton Bartolo, filwaqt li l-Oppożizzjoni pparteċipaw id-deputati Nazzjonalisti Derin Karabot, Jerome Caruana u Rebecca Borg. Il-PAC kien aġġornat għal-14 ta' Diċembru fejn se jiġdu Mark Gazan u Ray Fenech.